Assalamu alaikum hurmatlı YouTube görüşler, hurmatlı mekendaşlar. Dostlar, 3. çıkarılış sağan uyları tartip görgözemizdir. Sağan boz. Ол жерде бұл çıkarılışta toprakta tartip görgözüm. Ondan ары uylар tartабыз азыр. Мына ушул ойдан баштап, шеф канча асырайсыз ба? Канча асырап атасыз? 100 миң. Бул канчан кунажын окшойт а? Боз бе? Боз бар. Канча элек а? 100 миң сом турап тур мына. Мун пародасы чернопёстрый или галштин? Галштин, а? Еще туйлык да. Боз. Канча элек? Канча элек дедиңиз, дагы сурадым а мен да. Мына чоң егер 100 миң сом. Бирөө өлөбүз да? Дагы барбы? Номер калтырасызбы? Номеріңіз айтасыз? 774 01 06 84. Ama олар кімдікі екен? Ассаламу алейкум, тақсыр. Қанша сұрайсыз ба? Мұз осы менен ғой дейм, бұлар? Екеуі 140. 140. Ошонда ол 40 бұл 100 болып қалауыр. Бөле тұрған болсақ. 140 миң сом. Ошол ургач торпогу менен. Бул торпок канча айлык эми? 5 айлык. 5 айлык ургач. Ошондо канчанчы торпогу бул? 4-нчү торпогу менен 140 миң сом. Сауган экен, бирок сүтү канчага билбейм, аз эле. Kimdik ekan bu? Qancha asraysiz? Siz oldingizmi? 100 ming, ha, muzovsizmi? 100 ming deb. Tak. Ha, bu kimdik ekan? Bu qancha asraysiz? 5-chi kun bu turib tur. Mana jatqani? Qancha dedingiz? 130 ming. Bunun qancha sütü var yani? 18 beredi. Narkuyda qancha sütü var? Onda 14-15. 14-15. Tak, bu 3-cü, 4-cüsü. 6-cısı. 6-cüsü. Nomer kaldırmayız mı? Yok. Şular eki öylesiz, daha var mı? Alavuk'a geldim lan. Alavuk'a. Kaç sıradasın bu? 150. Kunacın kaç şef? 70 mi? Bu kunacın 150. Kul boz mu? Bunlar kimden? Vardı meyisi yok. Sağ olun. Bunlar da aytınız kançadan ne? 140. Üçe öğreten. Bu bir öyle sıkıyor. Kara. 140 mı egen? Çay içi attırmış ayet etmeye gel. Bu 140 mı? Böyle şey ettik. Tak, bu yerde bıçak. Bu boğaz uylar kimdeki? Kancadan bular? 100. 100 mingden eken bular. Törtü öten boğazga değil mi? Bular? Ha, buzu. Toygoz çıkısı ben boğaz atmayım bular. Var 100'den mi? 90. Bunlar 120'dan torpakları çoğu. Muz olsun menen 120. Buların kançançı torpakları bular? Bular mı? He. No, jaş 3-cüsü. Bu 3-cüsü. Жақсы. Так, мына алатаулар. Так, бұл швец қанша болды?
Ha. Qancha bu? He. Shu istem satamiz otasiz. Qancha so'rab otasiz? Qancha so'raysiz? Sota turib olmaysiz. Muzozi men 140 ming. Tak. Qancha sütü var hem? Bunun sütü hem ellerine o'xshab 20-30 emas bir точно 10-12 var da. 10-12. Bu qanchasi torpog'i? Qanday? Bu qanchasi torpog'i? Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Yaxshi. Hem bozor qancha baho berdi bu? Bozor 120 berdi. Qanchaga berasiz? Qanchaga berasiz? Sen so'rang aytaman. Men YouTube'ga tartab ellar ko'rsin. Tushundim ana. 122, 125 ga beramiz. 122. Nega? Nomer qoldirasizmi? Nomeri bor. 772 0772 92 95 92 95 66. 66. Qayerda turadi bu? Soqquliqda turadi ekan bu. Size biri o'lajam, ular da sig'raydi. Yo'q, bunlar bir o'ldi. Biri o'ldi. Ular qanchadan odatmi ular? Bilmayman ular nima o'ylayman. Esi yo'q ularni. Yaxshi satыңыз aka. Tak, ularning esi yo'q. Tak, bunaki gigant uylar turadi. Eko'tangmi? Qanchadan şef var? 230 ming. Onun paralası qanday onun? Şuit. Tak, bu qancham tuğdi? Qancha? 4-chi tuğgan. Hazır boğaz. Qancha aylık boğaz? 8 aylık boğaz. 4-chi tuğgan mı? Paroda Şuit. Tak, bu hem tuğganda qanchaga çeyin süt berdi? 30'ga çeyin bergen ha? Ular hem kombayn bo'ldi. Bergengi jetire. Tak, bunisichi? Bu birinchi tuğut. Boğaz mı? Qancha aylık? 8 ay. Bu da 8 aylık. Tak, bunun bahası qancha? 180. 180 ming. Yaxshi, eko'lisiz ha? Nomer qoldirasizmi? Telefon nomeringiz? 502 0502 60 60 20 76 76 76 deydi. Dostlar, çalaslar mına. Bundan da yaxshi ister. Moshni shvitser var deydi. Dostlar, çalaslar shvits kerakdir. Taqsir, assalomu alaykum. Alaykum. Qancha so'raysiz bu muzo'g'liga? 115. Qanday? 115 ming. Tak, bu birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Ikkinchi torpog'i. Qancha süt var endi? 10 var da. 10 litre. Bozor qancha baho berdi? Yenisini verdi 80. Muzozi men emas. O bu yerda 80 ming. Qanchaga to'xtaydi? 115 ming deydi. Yaxshi. Klient keldi, so'ray qo'ydi. Qancha so'raysiz bu? 150 ming. Bunun qancha sütü var ya? Hozir 15. 15 litre. Çok çekin. Cem bersek değil mi? Bu qancha sütü o'tir? Üstü tuğan neydi mi? 115 ming. Qanchaga mı? Assalomu alaykum. 160. 8 aydan yetib qoldi. Bozdu. Baba, bunaqa jelminni emet qo'ydi. Toyota'da Buz qo'ydi. qancha süt var ya? 5 litrgacha. 25 litre. Litre. Nomer qoldirasizmi? Telefon nomeringiz qoldirasizmi? Kaça bakış? 160. O getet bilesin telefon. Boshqa yo'qmi sizda? Buna ko'p qo'ydim. Bu qancha simental? Simentalmi? Ja, Sen ayşir. televizor ko'rgan reklama olasın bizden. Nimaga? Muzo'g'li.
Qancha ekan bu? Kimniki? Muzovmi? Sizniki? Qancha bu? Bular qanchadan? Muzovsimi yana? Narxi sizniki bular. 130 ming deyapman. Muzovsimi? Shunday uylar. Shof qancha bu? Yo'q. Kuchuk emasmen. Pryamoy deydi qan. Qancha ekan shof? 25 ko'rasiz. 125 ming. Muzovsimi? Jalg'izlar. Bunun qancha sütü var şef? 16-17 litr. 16-17 litr sütü var. Sen qanchani to'lashini? 3. 3'tü. Bozor qancha baho berdi? 115 ga so'rash turib. 115. Qanchaga to'xtaydi? 120 bo'ladi. Yaxshi ekan. Nomer qoldirasizmi? Qoldiramiz. Aytыңыз. 508 0508 27 27 90 90 27. 27. Qaqta turadi bular? Poltavka. Poltavka degan. O'sir chalaslar. Biri o'yla da, juda var bu. Tak, mana 2 uy. 2 uy. Ondayna ko'rgazaymi mana. Hozir nomerga chalaslar bunaqa. Bo'ldi. A bu qancha so'raysiz? Bu da o'shunday ekan. 125. Tak, bu sizniki emas. Ya, bu da sizniki, ha? Bu qancha so'raysiz? Balazı men 115 ga. Bu muzovsimi 115 ming. Yaxshi satыңыз. Şef. Uylar ko'rsak, uylar. Tak, bu sütlü uylar qanchadan şef? Uylar 130 tam. 130 ming. Eko, ha? Ola ko. Narxi 200. Arka ikincisi. A, bulcha. Sizniki emasmi? 110 ming. Tak. Bu 130 bo'lsa, bunun parodasi qanday? Qancha sütü var? Qanchani to'ldi? 18 litr sütü var. Parodasimi? Qirg'izistonda uyi. O'zlari jaydar uylardan, ha? Alatov. Alatov. 200 ming. Adaki muzosimi. Muzovsimi? Erkek. Tak, bu qanchani to'ldi buna? 5 litr bo'lgandek-mi? Bunun muzovsi qana? Ha, bu bu. 10 kun bo'ldi tug'anna, erkak muzovi. Erkek muzovsiz aytma, 220 litr süt var. Evet, nomer qoldirasizlarmi? Nomer? Ma'qul, yaxshi satыңызlar. YouTube'ga chiqaramiz. Qancha ekan bu? 15. 115 ming. Indiyadagi uylarning o'zida yo'q. 115 ming. Soda bo'lyaptir. Müşahede etmeyik. Bu sement alğanca ekan şefski. Qancha ekan bu? 180 ming. Stelniy da. Сколько месяц? 6-ay bo'z ekan. A, который отел? 4-chi tut. 180 ming. А этот че? Ваш что? Это почем? Тоже так же, был да ушундай. Так, тот? Тоже стильный, 180. Булдагы боз 180. Так, 707 26 26 62 достар, чаластар. А где стоит это? Где стоит вот этот корова? Сокулука? Сокулукта дейт мына. Жақсы. Ол ала екендікі? А? Қанша сұрайсың арба? 250 мing. Так, бұның пародасы қандай? Галыштен ба? Галыштен, а? Екінші туыт. Так, қанша sütü var бұның? 4 ay boz.
4 ай боз. 4-мартта туған, а? Қанша эле киши жакашты? 4 ай болды. Боз дедиңер азыр, а? Азыр 25-тен нары бар. 25-тен жогору. Эми жегениге карайт да бул, а? Аппетит зер, денсаулық, айбан. Денсаулыгы таза. 150-ден нары болып калды. 150-ден жогору бою. Так, базар канча берди баа? 190 берди. 190? Канчага токтойт? Бере турган жер. 230 дейт. Номер калтырасыңарбы? 507. Телефон номер 0507 704 688. Достор чаластар. 230га берем дейт. О, канча экен байка? Салам алейкум. 125? Так, муз оозу менен, а? Бул муз оозу го дейм. Так, бул канчаны туу дейм? 3-үнчү туу. Канча сүтү бар? 17 литр сүтү бар. Бирөө эле сизде? Так, кайсыда? Алатау Швец. Муз оозу менен бул, а? Эркек. 1 айлык. Так, бул канчанын торпогу ушун? Экинчи. Канча сүтү бар? 17 Бул да 17. Телефон номер калтырасың? 0505 0505 96 69 96. 96 69 96. Достор чаластар мына. 2 уй. Экөө муз оозу. Экөө тең Алатау Швец. Достор видеоны аяктайбыз. Только лайкты басып болдойбуз. Каналга катталганды унутпаңыздар.